Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa syedralun mamandum. Sehat bila Allah. Semoga kesyedralun mamandum begitu sehat walafiat ya Allah. Begitu panjang umur, begitu berselamat iman ya Allah mamandum. Jadi belum terbit video saboh perkara mengenai lonte-lonte yang wing si tangin. Yang lonte-lonte online yang cukup tat viral ini di wing si tangin di Banda Aceh. Jadi pakon hana jawaban, hana bantahan daripada tengku-tengku yang mengaku droga ahlul sunnah wal jamaah. Jadi pakon tengku mesti dropi hana yang bantah. Menansit urung-urung lain yang jemot-jemot jawab video lon, pakon han kapegot video saboh. Kabantah keperti lonte-lonte yang wing si tanginnya. Kepa kajak bantah lun. Di saat lun kulawan urang zalim, di saat lun kulawan ulama suuk, di saat lun kulawan penguasa-penguasa zalim, pakon berani tak bak kebantah lun. Pakon di saat na urang yang penghancur akidah keislaman dia Aceh hanaso yang bantah lagi-laginya ka kejadian. Pakon awakkah berani-berani tak untuk kabantah lun. Pakon di saat na lagianya mesejih lonte online di wing si tangin. Pakon mesidro hanaso yang berani pegaut video, bahkan hanaso yang bantah mesidro. Menansit kepada dengku-dengku yang mengaku droga ahlul sunnah wal jamaah. Pakon hana sambutan mesaboh pih video. Pakon hanaso cegah pih mesidro. Pekeh hana ditamong peng? Pekeh disebabkan yang inong-inong pejabat perti lonte-lonte online dung? Hana so kerja cegah menancit yang kadilake muah pumada pumah mentong nyan hukum sebat wajib kon mumada muah mentong hana mumada muah sekian milion ro yang ka dinonton kiban ka marwah Aceh but lonte-lonte yang wing si tangin nyan dengan dipakai pakaian kon pakaian muslim, dipakai pakaian dada terbuka lagi nyan, silua ketat, baju ketat, pakon hanaso cegah mesidro. Pakon hanaso cegah mesidro dan pakon ase-ase lain ang-ing gaduh bantah video lun. Di saat lun kulawan kezaliman kehai antek Fir'un Yahudi paleh, ka benci ke kelun, ka khianat kelun, tujuan lun hai binatang, hai Yahudi paleh demi agama Allah betudong. Pakon awakkah membiarkan ulama-ulama jahiliyah di saat lun kulawan perti antek-antek yang pekong sarung jaro penjajah, awakkah benci ke kelun? Pakon, tolong bisa jawaban. Tolong you jawab taboh video bak dengku-dengku yang mengaku droga ahlul sunnah wal jamaah. Menansit Ketua FPI Tonan yang si At-Tahirin Haram Jadahnya disengap. Pakon disengap. Pekehnya inong pejabat han dijit bantah menansit kepada dengku. Pekeh nyan inong pejabat, inong tentera, inong polisi, inong ase pejabat koruptor. Hanaso kejit bantah mesti roh. Tolong siat. Tolong pesampo tiat, tolong petebit video tiat hai raka-raka lun yang pegot jawab video ka busi. Tolong pegot video tiat taboh. Menyo nakreh ke, menyo behe ke kelawan. Baik gaduh kayak lawan lun. Di saat lun ku pegah haba lagi nyu kulawan perte ase yang ka jahiliyah hadum benci ke kelun hai binatang melagi sang ke makai. Gaduh ke pegah ke Yahudi, gaduh ke pegah ke kafe hai binatang. Gaduh ke pegah ke awak dibayi li kafe di sini. Tujuan lun ke hai binatang hai haram jadah palih butedong hukum po te Allah yang ka diperle le perte antek yang ikut Yahudi. Yo kenyo yang lun lawan hai binatang palih. Baik kaya bantah video lun wate lun pega video wate lun caci maki ulama tahu. Wate lun caci maki penguasa zalim. Wate lun caci maki perte hewan-hewan yang korupsi dum. Pakon kebenci ke lun. Pakon hang kebenci di saat na urang penghancur akidah. Di saat urang nang membiarkan akidah keislaman. Pakon hang kejit caci maki. Pakon ke caci maki ke lun ke binatang. Kapegat video ke saboh. Hai haram jadah. Baik gaduh kaya caci maki kaya kena hana ku caci makah yang kaya caci maki perti kaum jahiliyah yang kamu munafik, yang kamu musyrik, yang kamu murtad. Yang kenyan yang lu lawan hai binatang.
Lon tujuan untuk kena pekang hukum pot Allah. Baik jak menggabung dua dengan hukum-hukum berhala hai binatang. Kon tujuan lon kena jak berhancur kidah bangsa Islam. Bangsa Aceh. Agama Islam. Hana tujuannya ni lon jak perle agama Allah. Bahpi katuduh lon macam-macam hai binatang. Tapi kau ingat tu yang akan terjadi di muka bumi Aceh. Na rele kidah haka. Na hancur kidah haka. Urang Islam ini urang Aceh di tamong kafe nan hancur ka tapi lon pegah kan tidro-dronyo dua rotu nyo yang ka mechu perkara weng pitangen lonte online yang weng pitangen kan nepreh dua rotu nalong perkara yang dikena pemale long marwah bangsa Aceh dalam tua man wate ta pegah urang drone bengeh negelon karena kan ilun kulawan putih penguasa zalim, kulawan ulama-ulama jahiliyah yang mekat ayat Allah, yang kublo hadis. Yang keperti anteknya yang lu lawan. Kalau jak lawan ulama waris Nabi, piuh lehana lu lawan urung yang malim, yang lu lawan urung zalim, urung lalim yang lu lawan. Kalau jak lawan urung malim. Wate terpegah bengeh negelon di urung drone. Wate hantar pegah kan membiarkan lagi-laginya membiarkan di saat wate na lonte dia hancur kita. Dia hancur syariat Islam di Aceh. Dia tak pegah bengeh negelon urung drone. Bukan jid menyemenan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.